Ti masakbayan. Nakagatang kakaditi agas di anak mo, Elmo. Wan nanang, marang awan ton tegurigur na iton bigat. Ay, tirigat na nga road, kat di tayo matam mo, no anya ti makagapo. Apay aso magmamanungal dawon nga gurgurigor. Wan nga rod nanang, makapadanag. Ipadoktor mo laangan anak ko. May mayatay nakasigurado tayo. Awan nga rod ti kwarta mi nanang. Amangan namin no pa-confine da. Pangalak nga iti pagbayad ko di ospital. Awagam di adim. Ibagam nga agsaksakit di kaanakan na. Mabayinak nanang. Kanayon lang nga iso ti pagdawatak tunggal at pagkasapulan mi. Maawatan na dayta anak ko. Amo na ba't asan nga umanay ti matmatgadam para iti pamilyam? Isu nga ron akaraman kayo iti patpatulod na kada kami. Ti nasayat nanang, paliwag pa itang agpatnag. No saan pa ila bumaw ti gurigor na? Umawag akton ka ni adin ko. Tagpatulong ako tapno may ospital ko ti apo ko yo. Apay, hadal ti pakariribukan nyo ay nga agin ha. Kasanaw katagurigor pa ilaang Japom. Imbaga ka ni Elmo nga ipacheck up na nga maawan kanot kwartada. Na, kat bulbulan na nga nga anak na nga agsaksakin. Imbaga ka road nga awagan na diadi na tagpatulong. Mabain ka numot. Anya ka mati ka ba na kat madadaan mo tatamulong ka na yun siya adi na. Kan sana mo balin na itantanday tata kakasimot yung Wan nga road nga pinagtumarnan iti agas. Paliiwan na kano itang agpatnag. Ay, una yan. Sa akong tumawag ka ni Elsa. Sa akong ti magibagakan ko na ta mga noon na daytan. Sa po'y ubing ti masaknan. Ala, awagam nga ron ni Elsa. Taay pa kaamom ti mapaspasamak iti kaanakan na. Umawawag na mo ti Pilipinas. Naimbag tadyak pa'y naturog. Kan talaga ko mga umawag akmat kadakwada. Ngam niya ta. Hello? Hello, anak ko. Pasensya ka nung nawagan ka. Amok nga oras ti panaturog mo ita. Okay lang, tatang. Umawag akmat lang nga talaga kada kayo. Apay aya? Ni manong mukumat umawag kang babain ka na. Isosya ko na. Apay, ada problema ni Manong, tatang? Ay na, Elsa. Masakit si inauna ka nakam. Manuwal daon nga kurkurigor ngumsan. Dapat na may pa-check up dawan ka no ti kwartada. Apay, adi na yung baga-adagos. Delikado ti kasta, tatang. Masapol ang maipa-check up, tapno ang mo ti rason no apay nga agurgurigor day taubing. Salamat ti ko na. Isungay nawagan kan anak ko. Ibagayo ka ni Manong, tagi patuludak iti kwarta. Ipa-check up na adagos. Ay, unay mo tan ni Manong. Sige tayo magakan kuha na, Elsa. Pasensya ka na ata. Awan mo ti sa bali at tumarayan may no saan asika anak ko. No kakasta banag, ibagayo adagos tatang. Isungarod nga daak dito yung agtrab-trabaho, tapno matulungan kayo dita Pilipinas. Di kay agdanag, agipaw itak adagos iti kwarta, tapno adabus-busan ni Manong para iti anak na.
ka ni naning. Anya ti ko na ti doktor. Naimbaglaan aading tanay panadagos iti doktor. Tanunay tantan pa'y. Ama nagtinag ka nun ang pneumonia ti sakit na. Anya? Ay na, delikado day tamanong. Naimbagdasan da nga in confine. Sana ading, ngam adutin reseta da nga agas na. Medyo simayat mo tantirik na manipod na tumarnan dagiti in reseta di doktor nga agas. Nagatang yu ka di amin, manong. Wen Elsa, kahit agyaman na ka, no saan nagapukin ka, tsaka mo na niya tinapasama kiti ka anakam. No kakasta abanag, iyawag mo adagos, manong. Diya kahit nga dagsak-sakit kada kayo. Nang runa dagita kakaanakak. Kababain nga minan kan kaading ko. Agraman pamilya kat obligasyon mo pa yan. Nagrikat nga ang tawan adal na. Ta saan na makabirog iti natalgad na trabaho. Di ka agdanag, manong. Tulungan kayo aging ga iti kabaalak. Basta di yu baybay ang dananang kantatang. Ibagam ka ni ipag tan anusan na ida. Awan parikot ka ni ipag mo adin ko. Mababayin nga ruden. No mabalin la ko ma, kano kabaalak. Talaga kayat na nasumi na kami ti pagnaitan. Tapno di kampay may ramraman na pampanunutem. Pamilya kayo, manong. Iso at tulungan kayo. Iso nga ibagayo no adda kasapulan nyo. Iti naibagakon, iti damo ti surat ko manang Emmy, siyak ti breadwinner ti pamilyami. Siyak laang ngamin ti nakaturpos, gaputa na sapaan ng asawa ni manong ko. Naimbaglaangan tanapagasatan nak ang nakatrabaho dito'y balasiw taaw. Iso nga uray kaskasano, maipapaay ko amin akasapulan da dita Pilipinas. Karaman at tultulungak ni manong ko, taiso daket nga rod ti mga asikaso kadagiti dadakkel mi. Nasingpat ni manong ko, agraman ti asawa na. Iso nga awan anyaman na ti maitultulong ko kadakwada. Nang runa no ti masaknan, ket dagiti kakaanakan, ken dagiti dadakkel ko. Uy, friend, itay papalpaliiwan ka. Nakauno nagmanan ti pampananutem. Aywan, kumusta gaya man jay kaanakam? Nasaya at matan, kaasi ti Diyos. Naimbag nga rod ta na ipacheck up da matlaang. Matlagayam. Apay nga rod agasla mariribukan ka pa'y laang. Mapampanunot ko laang, friend. Kasano nga tan naawanak dito abroad. Kasano ang matulungak dagiti dadakkel ko. Agraman ti pamilya ni manong ko. Elsa, friend, iso nga rod nga yung palubos ti apo, makaumay ka ditoy. Mas daw ka kadipay laang. Amin tayo, kasta ti papel tayo no adda tayo dito abroad. Di tumulong iti pamilya tayo iti Pilipinas. Ngamne, panunutom mat ati masakbayan, my friend. Saan nagnanayon nga adda ka ditoy? Kasanuan no kaya't mong tumaten ti ag for good iti Pilipinas. Wan nga rod. Jakmat kaya't nga awan pagmamaayan ti panagsakripisyok ditoy. Isu nga rod nga agurnong kamot para iti bagim. Ado dagiti madamdamag tayo. Ano nakaawit dan iti Pilipinas? Ay na, kasla tala kakaasin. Tawa na pulos tinabati para kadakwada. Takasano, impaay damot amin iti pamilyada iti Pilipinas, tinatgadanda. Napanunot ko mo tanday ta, friend.
Isungarod nga ikagkagumaak ti agurnong. Kaya't kumuti makapundar iti Pilipinas. Tapno damot makuna apakakitaak iti nagbambanugak ditoy. Good. Kasta, masapol nga ang balin tayo matawais. Narigat ang friend. Ang mga noagawid tayo di Pilipinas, anak ka nga. Tawa na pulos ti urnong tayo para itibagi tayo. Elmo anak, imawag di adem. Nagipatulod ka nun iti kwarta. Ikanto alaan nun intun bigat. Ni, nanang, saan aya na ipatulod na mo tindi kwartayo? Idi nang ipatulod iti pagpa-ospital ni naning nga anak ko. Ay, diyak amua anak ko. Basta isumot tinyawag na itay kanya. Ay sos, ang mga naawan mo't ti maururnong na nanang, ta ipatpatulod na mo't amin nanditoy. Imbagak daytan, Elmo. Ada urnong ko kunana mo't. Tinasaya at kastoy lang ang taramidan tayo nanang. Datayin ta agurnong para ka ni ading kong Elsa. Sana bali ta damot matmat gadak. Dadyayin na tinayon tayo iti para gastos tayo diti balay. Ti daduma, ornongan tayo para ka ni ading kong Elsa. Kastabot ti mapampanunot ko anak ko. Kaasimot dya adem, noawan pagmamaayan ti panagsakripisyo na ijabalasiw tao. Di kagdanag nanang, manipod ita, siya kung ti makamong agurnong para ka ni ading kong Elsa. Ngam di ibagbagawain, bayan nyo ang masurpresan to ni ading ko. Nasayat man day ta na panunot ni Elmo, bakit? Un nga road, maasyan nga minunay iti kabsat na. Iso akayat na nga iurnungan babaen iti ipatpatulod na kadatayaw. Saan tayo matanagarbungag, bibiyag? Kan makatultulong mat ni Elmo, iti pagkasapulan tayo dito balay. Daita nga rod ti kunana. Naimbaglaangan ko na, taakas ta ti kapanunutan ni Elmo. Saan akas ka dagiti daduma nga nakapamilyada ijabalasiw tao. Kunamlan na sino daabak nang tunggal at da sumangput a kwartada. Ano ti kasta, bakit? Iswa ka say dagiti kasta ti kapamilya na dito Pilipinas. Sa dalamalagip no da kasapulan da. Di na pa'y kumustaan ti kasasaad na piman iti sa dinuman ngayon na. Nagasat ta nga road, tanapadakkel ta na saya at dagiti anak ta. Uray marigrigat tayo laeng. Nadamag ko mo't ilaklako ka nun ni Nana Remain di may sa atalon da. Ay, kastaya anak ko. Nay,
Apay ngay kat mayat sabot ti apit da iti day di atalon da. Marigatan da ka na nanang, tado una yung tas asikasun da atalon. Sabay siyak tiim mo na nang ibagaan da. Amangan ka no interesado ni Elsa amang gatang. Ay kat ibagam iji adim anak ko, amangan no kayat na. Saanan nanang, siya akong tagdesisyon. Gatangan tayo da di atalon ni Nana Riming. Pangalaam ngay iti gatang mo anak ko. Nanang, adan na ornong ko akwarta ni Elsa. Amangan na umanugot ni Nana Riming at intin nagaklangan ti kurang nano bilang. Sigurado ka iti dayta anak ko. Wan nanang. Kat siyak to timang talon, tapno sa anak to na makital-talon pa'y. Malasi ka ti makaam mo, Elmo. Nasaya at dayta na panunot mo. Sigurado ang maragsakan to di adem, iti kasta nga aramidem. Kadak dito'y balasiw taaw man ng Emmy, awan ti sabali nga adda iti panunot ko no di timang tulong iti pamilyak nga adda dita Pilipinas. Kinapudno na, jak pampanunutan ti maipapan kanyak, basta tinapatag ket ti pamilyak. Jak amo nga ururnungan gaya man ni manong ko dagiti daddo mga ipatpatulod ko a kwarta kadakwada. Ultimo dagiti kwarta nga usarenda kuma tunggal ada okasyon iti balay ket saan daunay agargarawan. Agururnungak matmanang, tadyak kayat nga agbanag akto akakaasi, no kayat kuntun ti agawid di tapagilyan tayo. Nagatang ni manong ko ti talon ket isun tinang sukay, ngampulos adida imbaga kanyak manang. Aging gai di nagplano ak nga agbakasyon, tamailiwak mat unayan iti pamilya. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Nasayaan mo't anak ko. Sikangay, mamangan lumabaybay ang mutan ti bagay kapo iti katatrabaho. Saan, Nanang? Mayati ka sa saad ko ditoy. Didak pagdanagan. Agyaman ak, Nanang, takanayon dak ako mustaan. Rumbang laang anak ko. Ay na, mailiw kanon kan kadagiti kakaanakam. Kaano kakano ayang agpakasyon, tagpagatang da kano iti ado at tsokolate. Kasta ayan, Nanang. Nala, ibagayo taagawid akiti mabiit. Anya, agpaiso ka diti ibagpagam anak ko. Wen, Nanang, iso nga imawagak kada kayo, ta ibagak nga agbakasyon nakiti mabiit. Ornosak lang dagiti kasapulan nga si kaswak ditoy, tapno makabakasyon na. Ay na, maragsakan lakit ni dagiti kakaanakam, numaamuan da day taplano. Uray ni manong mo, sigurado ang maragsakan tuman. Ibagayo tagsagana da iti panagawid ko. Kan isagana yun to dagiti paborito amakan Nanang. Kailiw ko una yan akanan ti luto yo. Ay sigurado day ta anak ko. Makan munto amin a paborito, minton sumangput ka. Urayan yung arod ti panagawid ko, Nanang. Naibagtasim magbut ka anak ko. Narabyan ka man. Ado nga minti na si kasok iti talon, Nanang. Ada ipadamag ko kan ka Elmo.
Kat sigurado kamaragsakan ka. Anya day tananang. Madlaw naragsak kayo Amom, imawag itay diadim. Kat amom timbaga na. Agbakasyon ka raw iti mabiit. Agpaiso nanang? Di kat nagsayad no kasta. Panawanan tapno makita na tinagatang tayo atalon na. Sigurado amas daaw to anak ko. Di na namnamaan ti kastaan na ipundar mo, babaan ka dagiti kwarta nga impat patulod na. Rumbang lang nga subalitan tayo ti aduna na itultulong na kada tayo nanang. Nang runa unay kanyak, tagraman pamilya kat di na binaybayan. Wan anak ko, kat maragsakan akmot iti kasta ka panunutam. Sa ganaan tayo, ti umadanin apan agbakasyon ni ading mo. Bakit? Nagatang mo ka din dagiti kasapulan para iti panang sarabo tayo anak mo. Iwan kinaduan na kita'y ni Elmo. Nakasagana aminan. Nasayat nga raw. Kasanungay ti pamayan ni Elmo. Amang ibagay ti may papanitital na nagatang na para iti kapsat na. Makaamuntumot din magsurpresa iti adin Amunan ti aramidin na. Siyak nga ron ti magagaran makakita iti reaksyon to ni Elsa, inton makita ng titalon na. Uray siyak mata. Nagrunagat dandanin ti panag-aapay. Makita ng tunok kasano ka pintas, dagiti pagaya maapit iti talon na. Bilibak nga ron ka ni Elmo nakapanunot iti kasjay lakay. Makakita na nasaya at ipanagpuspuso ni Elmo nga anak ta, bakit? Sana man ang gundaway akabsat. Amo na nga ilalaan ti nagbanugan di adi na nga di balasiw tao. Ay baragsakan kami tadakan, anak ko. Kumusta nga iti biyahim, Elsa, anak ko? Nasaya at matatang, nanang. Makabannog laeng. Apay kami naldi mo yung bagati sa sangpot mo, ta sinabat na ka kuma. Ay natatang, nagadoabas ti pagluganan Manipud Airport. Agbannog kayo pa'y laeng. Kansayang ti pagarkila iti lugan. Maminsan lang mat anak ko. Hanggang san abale, tinapatag, adakan. Sa bagay. Ni Manong ngay, kandagiti kakaanakak. Adda pa iti pagadalan dagiti kaanakam. Dagiti mo't agasawa, adda iti talon asuksukayan ni Manong mo nga Elmo. Kaasimot ni Manong ko. Aging gaita, makitaltalon pa'y laeng. Sos, apay kumakasay katadamot ti pakitaltalunan na. Nagagayat ka na singpot ni Manong mo. Isa-asa na mabakan tiyan, apulaos. Apay apati ni Ipag katada ijay.
Di yu ibaga nga oray ni ipag katagtrab-trabaho mo tan iti pakitaltalunan ni Manong. Kitman anak ko maaya, Elsa. May mayatan tayo dyan. Tadi namot kayat tadalatan dito'y balay. Kaya't namot tatulungan ajay asawa na. Ay, una yan. Ala, istimaron tayong dagiti imot ko. Huston to, no sumangpot da amin. Makla at danto ang makakita kanyak, nanang. Tatang. Maragsakan na ka makakita manin kan kaading ko. Naimpagmanta na panunot mo tagbakasyon. Wan Manong, ingka gumaak, tama nga no mabayag tumanan sakbay ang makaawidak. Kaya't kung aminan ti makaurno nga dagos, tapno adan tumutan maipundar tayo ditoy. Rumpang laang nga ading ko. Tapno adan tumot pakakit kita kami tinagbamban no kami di Italy. Oh, kat kumusta ngayon mo ti trabaho mi jay? Nasaya at mat Manong, nga medyo narigat, nang runa no ado ti pasyente. Ngam kayat da kami a Pinoy iti ospital Manong. Tanalaing kami kano amang taripato iti pasyente. Da kayo ngay, kumusta kayon? Nasayat latamot ading ko. Kan, agyaman kami ti ado na itulong mo kada kami iti pamilya ka. Nang runa kadagiti kakaanakam. Di mon panunutan day tamanong. Bayam, tainton addan na anay nga urnong ko. Rogyak tumutan ti agpunta dito Pilipinas. Kat kayat ko asika ti mangimaton. Day talaga ya mading. Piyaran naklakit di, awan ti parikot. Ay wan amanong. Taasino kumapay nga iti sabali apyarak no saan ada kayo kaniipag. Lakay kan bakatan dagiti dadakkel ta. Di danton kabailan. Ay, kumusta ngay mo ti pakitaltaluna, Manong? Ay na, mayat matading ko. Kaya't kangarni pa siya rijetap no makitam dagiti nagbubunas apagay adandanin maapit. Agpay sumanong? Ay na, naglaing ka talaga. Swerte ti makinkuko iti talo na suksukayam. Talaga swerte ading ko. Oh, mapantayin to ijay inton bigat ha. Hindi ag-picnic. Adamat tin kubo ijay ading ko. Ay, kayat ko dahi tamanong. Balunan tayo dagiti paborito kamakmakan. Ay na, excited ako naman paniti ayan ti taltalunam, Manong Elmo. Wow! Nagpintas mo ton dito'y, Manong. Nagmayat pa'y dayto'y kubo nga impatakdaryo. Kita am dagiti anak mo, oh. Nakaragragsak da nga agaayam ijay. Katno ka na yun da dito ading ko. Mala, umay ka. Umunig ta dita kubo. Sige, Manong. Welcome home, anak ko! Anya ti kata sa wanda ito'y, nanang. Tatang, kunak no maudi kayo pa'y, ada kayo matgaya man dito'y. Ay wala anak ko, takayat daka asurpresaan. Surpresa? Wala din ko, kaya't nakasurpresain. Kukwam da iti akubo. Kan titalo na makitkitam di tarwar, kukwam matlaeng. Ha? Anya ti kaya tiyasawan? Kasano ko maakukwak da ita? Ay na, Elsa, anak ko. Ni Manong mo, ti mangilawlawag kan kay ti amin. Manong, anya ti kayat asawan da ito'y. Kan nakalaam ngay kuma iti pinanggatang mo iti da ito'y atalon. Kan kaadin ko. Di matagipat patulod kay ti kwarta, binulan? Ngam para kada kayo ti ipawpawit ko, Manong. Di mi mo't unay nagasgastos dagiti impawpawit mo ading. Tadamot panggadak. Isuan na panunot mi agumatang iti talon. Tininagan mi ti udi mi, babaen mo't lang iti ipawpawit mo kada kami akwarta.
Agpaiso ka di day tamanong? Saan na kang tagtagainap lang? Saan, ading? Puno, tinangag mo, Elsa, nako! Ni manong mo, dakin na kami ti amin. Kaya't nangadamay pundar mo, kabayatan ti kadamay di balasiw tao. Dagito yung makitkitam, kukwam amin dagito yung anak ko. Ay na, agyaman ako na ikada kayo. May karika unay para kada gito'y ading ko. Gapo iti kinasayat mo kada kami. Isarumbang lang kay lalaan mi matipagbamban no kami di balasiw tao. Agyaman ak manong, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman ak unay-unay. Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas at dalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa ti istorya tayo istorya mo met kabsat. Agyaman ak elmo iho. Ta kinaduan nak manan dito'y ayan ti tanam day di papam ken ti kabsat mo. Death anniversary ni manong ita, mama. Rumbang lang nga umay tayo mo't sarungkaran ti tanom na. Kasla kaano lang day di adapay akad kadwata day di manong mo. Ngam ita, saan tan a makita pulos? Sana bali, mama. Ta nagkita dan ka ni papay ti pagarian ti na Marswa. Basta kit daun ta, akanayin kumatarabayan data. Wan iho, naimbaglaangan, tada ka payakad kadwak ditoy. Ikagumaktaglup pa si ti panagadal ko, mama. Tapno makatrabaho akmaten. Kit namnamain nyo, asaan kayo baybayan? Oh, apa nagsunnaay kayo tinaunag, mama? Pampanunutak lang amin iho. Kasano dumapan kanto matan ang trabaho iti adayo adiso. Kasano aktulaangan ngay. Mama, kas na kunakon, saan kayo abaybayan? Basta agtalag kayo kumakanyak. Elmo, anak. Ayun kayam. Mabunyagan ng diapo ko ni Auntie Kantrainton bigat. May saka na aninong. Isa ang mapantanto, mama. Ay, wala iho. Awan nga agpaiso. Dakal matan diapo ko na. Wan, mama. Sumurot kayo ito di simbahan, ha? Awan iho. Nabayag mo't masitan ajak na isarong iti simbaan. Iso sige, sumurotakan ka inton bigat. Mama, dito kang agtugaw. Mapanak tulatan tayong dagiti padak ang mga anak iti bunyag iton mangrugin ti seremonya. Nagpintas matanda ito asimbaan ni iho. Ang adumat gayam dagiti mabunyagan nga uping. Wen, mama. Kasto yamin nga daw ti schedule ti bunyag. Iso nga daw ti mabunyagan ita. Oh, apay, mama. Kasla da nakita yung nakakigtutan nyo. Kit-kita nga min di may sa mabunyagan iti day di abanda. Kan ti inana. Ha? Dayjay ka di, mama? Apay, pamilyar ka da kayo dayjay babae? Wan iho. Ha? No jak mariro. Iso jay anak ti may sa at trabahador tayo ijay talon. Idi si bibiyag pay day dimon akabsat mo. Nililya, ti ibagbagada kaayan-ayat ni mon. Ngam pulos asaan nga inaklon ni manong mo, nga adda relasyon da. Ha? Ni, apay ngay, mama? Diyaka mo, ngam mga no maamak idi amaamuak nga anak ti trabahador tayo ti kaayan-ayat na. Awan mo ti dakas na saan ka di, mama? Wen iho, iso nga inuray ko nga aklunan na kanyak. Ngam awan na uray ko. Aging gapim musay. Ngam, apay nga itaan na kita.
Kalaata nagtibayo ak. Nangrunak at ada ubing apabunyagan na. Anya ti kaya ti asawan, mama. Diyak mo iho, ngam adag parparik na kanyak. Kat day tati diyak maawatan. Mama, adalo mo ti rabi eh. Ngam, maimay-mayan kayo pailaan. Diyak man amo iho. Ngam kalaat analagip ko day di manong mo. Panagrik na kasla dalaan ditoy. Saan nga taga po itinakita yo akong kunayo akayan ayat na idi, mama? Mabalin akasta. Nakiasawa kaya man. Tadamot impabunyag ng anak na. Nakitam ka di lang at asawa na, iho. Awan mo tinakita ka lalaki ti abay na, mama? Malaksit ka dagi tininong kaninang ti ubing nga pabunyagan na. Ne, apay ngay. No nakiasawa, rumbang ko mga adda ti ama ti ubing itay mabunbunyagan. Anya ka di ti pakainaigan day ta kada kayo, mama. Kayat ko ang makasarita ni Lilia. Adda kayat ko atakwatan kan kwa na. Ha? Padasam nga amuan, no adada pa'y itisigod apag nanaedanda. Sige, mama. Aramidak day ta. Ngam ti kasayatan nga aramidan tayo ita. Agin na natayon tani. Adalo mong tirabi eh. Alat, umay kan, mama. Itulod kan, ijisilid mo. Naimbaga bigat yo, manang. Ha? Anya ti masapol mo, ading ko? Amunak ka di, manang? Uwan. Sika ti ading daydimon. Saan ka di? Nasayat mo't na maamutak gaya, manang. Ngam, pasensya ka na. Tasaan ka unayin ang mailasin. Si kagayam ti anak di may sa trabahador da mamay di talon iti? Uwan. Nabaya ka nagtrabaho kada kayo ni amang ko. Ngam idi kapsutan. Saan min a pinagtrabaho pa'y? Pasensya ka na naistorbo ka, manang. Ngam, pasapsapol na ka ngamin ni mama. Ha? Apay ka no? Adda ka na dagiti balaga kaya't nasa ludsudan kan ka, manang. Kaya't nung mabalin, umayda ka kumapasyaran dito balayo. Sige, ading. Mabalin mat. Umay kayo lata. Nakalukat ti balay mi para kada kayo. Mas daawak, idibinilinak ni mama ang makisarita ka ni Lilia manang Emmy. Ngam nagtulnog aklatan. Dua atawan matan tinapalabas, manipod pimusay day di kabsat ko. Ngam saan pa'y ang nakailiw-liwag ni mama. Iti nga rod may sa nga aldaw nga idadaray mi iti may sa apabunyag. Nakita na ti anak ti sigod at trabahador mi iti talon, nga ibagbagada kano akaayan ayat day di manong ko. Ngam aging ga iti pimusay, di napulos inaklon ken ni mama nga adda kaayan ayat na.
Diyak amo no anya ti simken iti panunot ni mama, idi binilin nak amangidanon ken ni Manang Lilia, akayat na ang makasarita. Naimbag nga aldaw mo, balasang ko. Naimbag nga aldaw yumat, madam. Pasensya ka, no naisturbo ka. Saan mat, madam? Sige, dumanon kayo. Pasensyaan nyo lakuman to'y basit abalay mi. Awan anyaman na. Agtugaw kayo, madam. Agyaman na kiha. Adda ka no, kaya't yu alaw-lawagan kanyak, madam? Wen balasang ko. Maipapan kada kayo iti daydimon nga anak ko. Ha? Adala sa magmamano abanag, kayat ko sa ludsuden kan ka. Nakiasawa kamot gaya man. Nakita kami di ubing a pinabunyagam. Anak yu iti asawam? Anak ko, madam. Kat awan asawak. Ta sa anak-anak asawa apulos. Anya? Ang kasano anaadaan ka iti anak a pinabunyagam? Madam. Amo kati may papankada kami iti daydimon ti gagarayo. Aklunak. Kaayan ayat ko daydimon, madam. Apay adi na inaklon kanyak. Namin ano adinamag ko. Ngam awan ti imbaga na. Aging ga idipimusay gapo iti aksidente. Ay ayat ak unay daydimon, madam. Hagam apay nga inlimad yu ti relasyon nyo. Apay asaan nga inaklon daydimon akaayan ayat na kagayam. Gaputa amangan kanunutob nga rin nyo ti relasyon mi. Taanak-nak laang ti trabahador yu iti talon. Anya? Oh, no, kunam, adi ka nakyasawa. Sino nga rod ti ama ti ubing a pinabunyagam? Daydim, mon, madam. Ha? Iso ti ama ti anak ko. Anya? Nukasta? Oh, Diyos ko. Sakbay apin mo say daydimon. Amunan ama si kugak, madam. Ngam awan kirad na amang ipudno kada kayo. Iso nga idipin mo say gapu iti daydi nga aksidente. Diyak mo ta nagparparang kada kayo. Tadyak kayat, asyak ti mangirugi iti riribok, iti pamilyayo. Amangan ngamin no saan kayo amamati animon ti ama ti anak ko. Ay, sumat lagayam nga idinakita kayo iti anak mo iti simbaan. Sabali tinariknak. Na ipanagip adagos kanyak na iti anak ko. Sumat lagayam ang nagragot akunay ang makisarita. Tadagayam palimad ang maduktanak. Pasensya kayon, madam. Awan ranta ka mang riribok kada kayo. Kan di ko mapanunutan nga da ka sa pulak kada kayo. Amo kasaan nga agnanayon ang mailimod ko ti kinapudno. Nang runa no dumakkelton ti anak ko. Kat agdamag, maipapan iti amana. Kasta, impudno mon kada madam nga ad anak yu iti daydimon anak ko. Kapilitan, tatang.
Tamarik na kat talaga akayat amaamuan ni madam, ti maipapan iti relasyon mi iti anak na. Kahit anya nga iti reaksyon na, Lilia. Saan ka di ang nakaungad? Saan, tatang? Nalabit ang nagbaliwan, manipod pimusay di anak na. Nalabas nga mintikin na istrikto ide ni madam. Isu ang nagbutang day di maun, anang ipudnukin kwa na iti maipapan kada kayaw. Nabang aranak idi nakitak ti reaksyon na, tatang. Kunak no kaungat nak, no pagsasawan nak, ngam saan mat. Tilangan ikarkararag ko iti Diyos. Sapay ko matabigbigan da ka pamilya ti anak ko. Umdas kanya kun dayjay tatang. Saan akon amang namnama iti uray anyapay nga ipaayda iti anak ko. Husto ka anak ko. Kinabaalam nga insakad ti anak mo, manipod pimusay ti amana. Isu nga amok, amas kabaalam pa'y ita. Amok anaragsakan ni Mon. Tanaamuanan ti inana ti palimad anabayagan nga inlemang na iti inana. Wen anak ko. Ngam kang runaan na, maragsak anak para iti apok. Tadumakkel nga awan ti rumbang ama ilimad, maipapan iti kinatao na. Mama, nasungbatan din ti amin na kayat yung amaamuan. May papanitiday di manong mon kan manang Lilia. Huwan nga rod, iho. Hanggang apayasaan nga impod no adagos ni Lilia ti amin. No jak pa'y nagdamag, amang ano agnanayon nga ilimod na ti maipapan iti anak da iti day di manong mo. Gapotay so ti bilin day di manong. Nalabit ang nagbutang, tatalaga nga ipagarup da. Adi yung maklon ti relasyon da. Nang runa pa'y tadagayam anak da. Jak amo no maragsakan ak. Uwan no masakitanak gapu iti panagilimod da kanyak. Di yun panunutan day ta mama. Ti importante, si bibiyag tubing. Adapo ko yo. Si bibiyag apakalaglagi pantayo iti day di manong mon. Pasensya kayon, madam. Medyo nagulo ti balay. Diyak nga minamnamaan nga umay kayo ditoy. Awan anyaman na Lilia. Kan ba isa, saan mo't nga iso tinagulo? Nasinupto pa ito'y balayo asinang putan mi. Wanyard manang Lilia. Saan mo ta nagulo? Manang. Kaya't mi kumamakita ti kanakak. Ti apo ko ni mama. Aday ta ti anak ko, madam. Elmo, nakaturugan di ta sofa. Nabanog ang nagay-ayam itay. Diyos ko, karuprupa unay day dimon nga amana. Unyag pa iso mama. Iso tayo sulatan. Elias tinagan na, madam. Elias? Iso day ta tinagan ti propeta, apagaayat day dimon iti Biblia. Iso ti mang tadranyag iti kasipngatan. Pasensya kayon, no itala makita yu ti anak mi iti day dimon. Nagbutang kami ngamin idi iti agbalin a reaksyon nyo. Saan ko maarumbang ang nagbutang kayo idi iti day di anak ko? Anak ko ni Mon, ipatpatag ko unay. Uray asino ti pilyan na, ti ayatan na, sa anak nga agbalin at ubang. Agpaiso ti bagbaga ni mama, manang Lilia. Jakmat mababalaw day di manong. Pinanunot na la siguro ti mabali na marik ng para ita anak yo. No kas pangrigan saan na kayo ang maaklon ni mama idi. Pudno launay day ta. Kasta talaga ti pagamam kan idi day dimon.
Impagarup na no kaungat yo, nukas pangarigan agpudno kami. Anyan. Ita, awanan day dimon. Tilaangan anak yu tinabiyag, apakalaglagipan kan kwa na. Kinapudno na. Diyak kabailan apadakkalan ni Elias, nga awan koneksyon na iti pamilya ti amana. Iso akapilitan ang nagpudno ak kada kayon, idi kinasarita dak. Kat pagyaman ako na day talilya. Mamati kaday tuyan ti sungbat ti kanayon nga araraw ko. Asapay la kuma, tain-inutan amapunas ti saam iti kaunggak. Arimswa iti patat nga ipupusay day dimon nga anak ko. Gapu iti day di nga aksidente. Daytoy lakit din ti sungbat ti panagkarkararag ko. Iti panakisarita ni Mama ken ni Manang Lilia, Manang Emmy, impudno na ti amin maipapan iti relasyon da iti day di kabsat ko. Nang nangruna una yan, ti kaaddan ti anak da. Nakitak no kasano ti kinaragsak idi ni Mama. Di mi ngamin pulos ni namnama, nga addagayam si bibiyag, apakalaglagipan mi iti day di manong ko, nga iti day di laeng agundaway anatakwatan mi. Sipod idin, nagbaliwan ti lunglungay ni Mama. No sigod kat nakalidliday, nagbalinan ang naragsak. Agingga iti maysa nga aldaw. Agyaman na haktapin at gamtikid daw kung agkita ta, Lilia. Amok ngamin ang napatag ti ibagayo, Madam. Wen, napatag. Taba ipapanday to'y iti apukok. Kaya't ko nga agbalin aligal akapamilyami ni Elias. Ha? Isasapay la kumata umanugot ka. Anya ti kaya ti asawan, Madam? Pasukatan tayo ti apelyedo ni Elias. Kaya't ko nga imutan na ti apelyedo day di amana. Idalan tayo iti legal awaga si Lilia. No umanugot ka. Da kayo ti makam mo, no kasta ti kaya ti mapasamak, Madam. Agyaman ak Lilia, katikari ka saan kadtong agbabawi. Ipaay mi ti karbangan ni Elias kas kapamilyami. Madam? Kat kayat ko arambakan tayo day tapagtaeng. Awisak amin akakabagyan kan gagayami. Kayat ko ayam ammo kadakwada ni Elias. Ti agmay maysa nga apukok, iti day dimon nga anak ko. Angay ti ginagarakan ka ni Madam anak kao. Apay nakisinarakan ka. Tatang, kayat na nga agbalin aligal akapamilyada ni Elias. Kayat na asukatan ti apelyedo na. Agpaisaw anak. Anya ngay ti kunam. Imanugot ka kaday. Uwan tatang, takas na dlaw ko. Talaga na impuswan ti kayat ang mapasamak ni Madam.
Kaya't na kanong ipanakkel ka dagiti gagayam kan kakabagyan da ni Elias. Kan kayat da nga ipaay ti amin akarbengan ni Elias kas kapamilyada. Ay na, naggasatan ta po kaw. Kalpasan ti ado apan nubo ka nagdalanan yung nga agina. Adto yun ti supapak ti amin. Naklunda ka pamilyada ni Elias nga anak mo. Iso dayto yan ti sungbat dagiti kararag ko, tatang. Kat pagyamanak unay ti Diyos, gapo ka dagito'y aparabor a maaw-awat mi ita iti anak ko. Adalo man ti Rabi. Pwede ka pala naturog. Diyak makaid na iho. Kasla dalaang dito iti kapsat mo. Marikrik-nak. Mamati ka maragragsakan ita ni Manong. No sa di naman tayan na. Gapo ka dagiti mapaspasamak, mama. Gapo ta nabukol man yung tinaibati na pamilyana. Wen iho, kat aramidag ti amin tapno marik na ni Elias ti kinapatag na kadatayo a pamilyana. No kayat yo, intay sarong karanti nakaita naman day di Manong inton bigat, mama. Ibagayo amin na kayat yo nga ibagakan ko na. Amo ka mang mangag makitkita na ti amin na mapaspasamak ita. Sige anak ko, mapantay tayan ni Manong mo. Ibagak nga damanan tumanor akas kan kuana iti kinalain. Ita, maysan anaan-anay a di Diyos di Elias. Elias di Diyos, ti kakaiso na nga apukok. Mama, kasla may kawa ka makakita kada kayo ita. Kanayon kayo naragsak. Nabayag ajak nakarik na iti kastoy, elmo, iho. Mano atawan na naibalodak iti saem, gapu iti pupusay day dimon. Ngamita, at daman ng dimtag alawag, nagtaod ka ni Elias nga apukok. Madam? Elias de Diyos, apuko ka. Agtartaray itan ka dagiti urat mo ti dara ti di Diyos. Kat maaklon ka si pupuso apuk. Agyamanak, madam. Kat manipod ita, diyak kayatan a madam tiyawag mo kanyak Lilia. Mama ti kayat ko ayawag mo kanyak. Tasi katiina ni Elias nga apukok. Madam, mama, kunak kuma. Kasta, kat manipod ita, adan pamilyayo akanayon a nakasuporta kada kayo. Diyak amuno kasano nga agyaman kada kayo, mama. Rugyam iti basit abanag. Kayat ko akanayon kayo apumasyar iti apukok iti balay. Unyag pa'y sumanang Lilia. Wano saan? Ano kayat mo? Ijay kayo laangan balay nga agnaad. Ha? Sigurado kayo, mama? Wan Lilia, para iti apukok. Para iti anak ko animon. No kasta, si pupuso ak nga umanugot iti kayat yung mapasamak, mama. Welcome to the family, Manang Lilia. Elias, kaanakan.